da kroz crnogorsku književnost teče Lim, jer pored Lima rođeni su Mihajlo Lalić, Radovan Zagović, Čamil Sjarić, Čedo Vuković, Risto Ratković, Miograd Bulatović, Čedo Bulević, Vukman Otašević. A Lim je najlepši tamo na izvorištu, na istoku iz Plavskog jezera, na čijim obalama su rođeni i rasli naši velikani. Dušan Kostić, Esat Mekuli, Husein Bašić, Redžep Čošio. Jedan od njih je i Zubdija Hodžić, koji se ovom prilikom izvinuo. Zbog poslovnih obaveza večeras nije mogao biti s nama. Podsjetimo se na gospodina Hodžića uz njegov zapis. Nigdje priroda nije ljepša i raskošnija nego ovdje, gdje su prokletije najveličasnije. I nigdje čovjek ne živi u suglasju i ljubavi s njom, kao ovdje. I nigdje mu se ona ne odužuje, kao ovdje, darujući mu ljepotu i radost, snagu i zdravlje, vedrinu i upornost. Ovdje je priroda nadmašila sebe, zaljubljeno je svoje tijelo u stvaralačkom zanosu, uspio je da i ljude što se ovdje rađali i živjeli obdaje radoznalošću i otvorenošću, širinom i vedrinom duha, smislom za pjesmu i igru, umjesnost i zanate, naponskom potrebom da putuju svetom, pohode zemlje i gradove, ali da se vrate, da stečeno i naučeno poklone zavičaju. Društva Izvor predstavila se sa kolom Halaturka. A vama, dragi naši gosti, dobar večer, dobro večer i akšam hajrala. Srdačno pozdravljamo prisutnost svih naših gostiju koji su večera sa nama i koji će nam sa svojim prisustvom uveličati naše kulturno večer. Pozdravljamo ambasadora Crne Gore, doktora Miomira Mogušu, počasnog konzula Nepala, gospodina Asvina Šresta, gospođu Mateju Šmit, direktoricu Međugeneracijskog centra za izobražavanje i sve prijatelje književnosti. Župan općine Kranj, Boštjan Triler, počasni konzul Crne Gore, gospod
Vujislav Kovac, savjetnik ambasade Bosne i Hercegovine, gospodin Mirsad Muhović, zbog obaveza nje su večera sa nama, poželeći nam se lijepe pozdrave i čestitke. Pozvali smo i književnike, gospodina Vladimira Osolnika, Primoža Stanislava Ribar, gospoda Mateja Vinerja, gospu Matejo Kušar, Majda Kne, Janu Zime, Petru Štestu, Aidu Babić iz Austrije, celovca gospodina Žarka Babića. Tu su također i kulturna društva u Sloveniji iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Pozdravljamo vas sve koji ste večera sa nama na ovo naše svečano književno veče, gospodina Ibrahima Rekovića. Sada pozivam predsjednika društva Izvor, gospodina Skendera Vajrovića, da nam se obrati sa par riječi. Ja sam učitelj, onda mi ne treba mikrofon. Dobro večer i dobro nam došli, dragi dame, gospodo, omladino, prijatelji, i večera smo skupa na ovom drugom književnom večeri iz našega zavičaja i ovoga koji smo pozvali našega gospodina Ibra Rekovića. Ali s obzirom da smo danas u takvom lijepom društvu, u lijepom događaju, sa nama su, kao što je Aza naša rekla, gospodin ambasador dr. Milmir Mugoša i naš počasni konzul, prijatelj iz Nepala. Zato bih se molio dati riječ našemu ambasadoru, par riječi da nas lijepo ovako pozdravi za ovo lijepo književno večer. Ja želim svima da poželim dobro večer, prijatno druženje. Ne želim da upiram vašu pažnju jer ja sam večeras, da kažem, i domaćin i gost u neku ruku. Tako se osjećam, kao kod svoje kuće, i želim da ovakvih susreta bude što više i da se što više družimo, jer nam je to neophodno. Znači, smatram da smo počastvani večeras svi sa dolaskom našeg sugrađana, gospodina Ibrahima Rekovića, koji će nam danas predstaviti svoju poeziju. Imali smo zadovoljstvo da vidimo njegovih nekoliko izvornih crteža. Znači, vidim da ljudima iz Plave Gusinje ide i kičica dobro u ruci, a ide i ova dobra, fina pjesnička riječ, tako da nećemo biti uskraćeni za jedno i za drugo, a Zoedija nam je dužan također svoju izložbu radova, koji je ovako, pored toga ja sam svjedoka i mnogi drugi koji smo imali prilike da vide da je Zoedija pored svojih crteža i svog zavičaja ruskog iz Gusinja i Plava također napravio jednu dobru izložbu, jednu dobru knjigu iz Podgoričke Stare Varoši, i on pjeva i u Gusinju i Plavu, u Crnoj Gori, i u univerzumu. On je, ovako što kaže, univerzalac, jedan čovjek sa porukama mira, koegzistencije, ljubavi, saradnje. Tako da nam je žao što ga večeras nema, ali u svakom slučaju dužan je tu posjetu ovdje Sloveniji i društvu Izvor iz Kranja. Tako da na ovaj način želim i novi start da podržim gospodina profesora Skendera Vajrovića, tako da ćemo pokušati u ovom narednom periodu da ono što smo i razgovarali kada smo otvarali hajde da kažemo, kuću iza nas, ovdje u Kranju, da ćemo vjerovatno, evo koristim tu priliku da kažem, najvjerojatnije u ovoj kalendarskoj godini i možda čak i do kraja novembra napraviti jedan susret
sa dijasporom gdje ćemo pozvati predstavnike ukupne dijaspore ovdje u Sloveniji. Biće to u Kranju, u zgradi opštine Kranj, gdje će biti prilika da sa ljudima iz našeg ministarstva porazgovaramo, jer sada je već napravljen taj savjet za dijasporu, donošen novi zakon i to je jedna dobra prilika sada za mnoge programe koji budu kvalitetni, jednog visokog kvaliteta, da će biti finansirani od strane države Crne Gore, odnosno Matice. Ono što je obaveza svih diplomatskih predstavnika u svijetu Crne Gore, pa i moja, mi smo imali jedne konsultacije negdje jedno 5 dana pred parlamentarne izbore i lokalne, gdje je koordinator rada ministarstva i premijer Đukanović posebno naglasio kao jednu obavezu koja stoji pred svim diplomatskim predstavništvima, ne samo ambasadorima i osobljem, nego i počasnim konzulima i generalnim konzulatima, da u narednom periodu moraju posebnu pažnju posvetiti radu sa dijasporom. Druga preporuka koja je važna, da ta dijaspora mora biti jako dobro informisana o tome šta se radi i šta se priprema u Crnoj Gori, u smislu da oni koji su raspoloženi, koji imaju takve mogućnosti, što više ulažu u Crnu Goru. Ono što je plan naše ambasade, da pokušamo da jedan prostor koji je nekada bio vlasništvo poslovno koje je država kupila i platila Gornji Ugrožaje, to je u Kotnikovoj ulici prostor koga mi sad rentiramo, malo smo usposobili zgradu ambasade u ovom periodu koji je iza nas od dolaska nove garniture ovdje, da pokušamo da napravimo jedan dobar infopunkt gdje bismo zaista imali priliku da se upoznamo, a taj materijal bi se mogao distribuirati i na drugim mjestima gdje ćemo pokušati da unaprijedimo taj rad sa ljudima koji su u prilici, jer Slovenija je jako dobro saobraćajno povezana, pa onda nikad neće biti problem da se dođe, da se podignu neki propagandni materijali u smislu toga šta se radi u privredi, šta se radi u projektima, šta se radi u turizmu, kakve su šanse za poslove, kakve su šanse za biznis, tako da ćemo pokušati da nametnemo ministarstvu u narednom periodu da se taj prostor pretvori u jedan, ajde kažem, informativni, kulturni centar, koji ja mislim bio više nego dobar za početak jednog malo drugačijeg rada nego što je to bilo do sada sa dijasporom. Također, mi ne želimo sa nivoa države ili našeg diplomatskog predstavništva da bilo ko ili bilo koje udruženje gubi svoj identitet, svoj subjektivitet i tako dalje, ali mislim da će nam biti zadatak, to će vjerojatno biti na riječi na tom okruglom stolu, da pokušamo da u Ljubljani napravimo jedno predstavništvo gdje je bila maltene mogućnost da se smjeste u tom prostoru koji bi mi tražili od grada Ljubljane, države Slovenije, da ipak bude što više tog zajedništva. Ponavljam da pokušamo da na jedan način evidentiramo članove tih udruženja, da imamo kontakt sa njima i telefonski, i poštanski, i da konačno vidimo u tom drugom krugu koji su to prijatelji Crne Gore, da li su oni Slovenci, neke druge nacije, nije uopšte bitno, to su, ajde kažem, prijatelji, poštavoci, vaš personalno, u porodicama, u domaćinstvima, na poslu ili bilo gdje, kako bismo možda kroz taj kvalitet i kroz tu strukturu bili u situaciji da možda pripremimo i neke konsenzusom kvalitetnije programe, da možda s nadbijemo udžbenicima naša porodična domaćinstva ovdje u Sloveniji, posebno za djecu do osmogodišnjeg obrazovanja, da budu pristupačne knjige koji se štampaju u Crnoj Gori, koje su aktuelne i da naravno u mjeri mogućega na ovaj savremeni način komunikacija elektronski budete u situaciji da na vašim posljednjim sastancima, kao što je večeras ovdje, možda dobijete neke najnovije informacije, bez obzira što mnogi od vas
da su i često dolje u Crnoj Gori, pa da, kažem, bude ta neka komunikacija mnogo življa u mjeri, naravno, moguće u odnosu na vaše obaveze koje imate ovdje na vašim radnim mjestima, vašim porodicama i porodičnim obavezama. Evo, prosto sam želio da vam oduzmem tih 10 minuta vremena, jedno čekam da čujem gospodina Ibrahima Rekovića. Hvala vam na pažnju. Najljepše hvala. Sve riječi i perspektive i kontakata posebno za našu dijasporu. A sada bi par riječi rekao o našemu časnom gostu, gospodinu Ibru Rekoviću. O njemu ne možeš govoriti i praktično se mora zapisati riječi. I o njemu reći nije baš tako pričati. Ivo Andrić je zapisao da je svaki čovjek dužan svome zavičaju. Ali ima i ljudi koji zavičaj duguje. Jedan od njih je nesumnjivo naš večerašnji gost Ibrahim Reković. On je za zavičaje, za očuvanje, njegovanje, prezentaciju njegovih duhovnih vrijednosti učinio toliko da ga s pravom možemo smatrati institucijom. Pedantni i strpljivi kroničar aktualnih zbivanja, neumorni istraživač, znalac istorijskih i kulturnih događaja i ličnosti svoga kraja, Reković je poznati kao sakupljač narodnih umotvorina, anegdota, legendi, priča, dokumentarne, foto i arhivske dokumentacije, leksičkog tipa. Autor je više knjiga koje su doživjele više izdanja. Ipak, Reković je za mene kao slikara poznat kao likovni umjetnik, koji je svoj ljudski i umjetnički angažman vezao za svoje zavičaje. Jedan je od rijetkih stvaralaca koji je rodnom gradu ostao vjeran od rođenja do danas. Priroda, pejzaži, kuće, kule i sokaci, čudesna igra svjetlosti i boja nad jezerom, portreti zanimljivih ličnosti trajna su inspiracija ovog umjetnika. Reković je od prvog broja našega glasila Izvor postao naš najvjerniji savjetnik. Svaki naredni broj bogatit će raznovrsnim prilozima, tako da večeras imamo zadovoljstvo da predstavimo njegovu knjigu Plavljani i gusinjani u anegdotama. Također i da vidimo njegove likovne radove koje smo pripremili jednu manju izložbu u predprostoru. Kao i da čujemo šta nam to naš dragi Ibro donosi iz zavičaja. Jedan aplauz za našeg Prije nego čujemo našega gospodina Ibra, među nama je došao i drugi gost, Ivan gost, Edin Jedadić, novinar. To su bića koji su nam pomagala tada kad nismo znali što znači časopis, a sad imamo časopis 63. broj. To su naši vjerni dopisnici sa lijepim izvornim i sve što se događa u zavičaju, oni nam pošalju i objavljaju. Tako da pozdravljamo se. Po programu je tako nazvane da gospodin Edin Jedadić predstavio našega Ibro Rekovića. Hvala. Mene izgleda pripala čast da radimo na najteži dio posla, pošto je gospodin Bajrović rekao da je Ibrahima Rekovića teško predstaviti, pa smo dali naše i takav zadatak. Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani ambasadore, uvažene ekscelencije i gosti, moram kažem da mi je pravo zadovoljstvo i čast što mogu da prenesem pozdrave iz Crne Gore, sa najviših vrhova Crne Gore, iz najmlađeg nacionalnog parka, sa vrhova Prokletija. Kada se Prokletije spomenu i kada se spomenu Plavi Gusinje, uglavnom sve nas to asocira na prelijepe pejzaže,
na velike doline, rijeke, jezera, kakvim u stvari cijel sjever Crne Gore. I uglavnom se, kad se sjever Crne Gore spomene, kaže da su to naši najveći resursi. Možda i jesu, ali ja uvijek da kažem da su ipak, da jesu, ali da najveći resursi Crne Gore u stvari su ljudi. Ljudi koji su ostali da žive u Plavnom Gosinju, ljudi koji su ostali u Crnoj Gori, ali naravno i ljudi koji su širom svijeta, naša dijaspora, od Australije do Amerike, kao i stalom i naše udruženje Plavljenih Gosinjana koji žive u Sloveniji, ovdje u Kranju, Mariboru, Ljubljani i drugim gradovima. I da nije vas ovdje zajedno saradnji sa ambasadom Crne Gore, vjerovatno bi teško bilo organizovati jedno ovako veče i za to još jednom hvala svima što ste izdvojili vrijeme i da vam pomognete da veličate naše ovo večerašnje druženje. Kada sam već spomenuo ljude, onda svakako da knjiga Ibrahima Rekovića Plavljeni Gosinjani u anegdotama upravo i govori o tim ljudima. On u stvari govori o nama, samima, i o nekim našim dragim sugrađanima i prijateljima. Zato svi ovu knjigu čitajući doživljavamo kao svoju, pronalazimo sami sebe u ovim knjigama. A zbog čega? Zato što poruke ove knjige su u stvari univerzalne i svako za sebe može naći nešto u čemu će se moći prepoznati. Zbog toga je ova knjiga jedan skup priča, anegdota, pošalica i svega onoga što naših sugrađana koji Ibrahim Reković već decenijama prikuplja i objavljuje. Zbog toga njegovog više decenijskog rada možemo slobodno da kažemo da je on pravi kroničar našeg kraja, našeg zavičaja i predstavlja pravi jedan most između neke naše dalje prošlosti, za koju smo svi sentimentalno vezani za jedno vrijeme koje polako, nažalost, i obliže toga vremena nestaju, ali on svojim literarnim radovima, crtežima i slikama pokušava da ovjekovječi jedno vrijeme koje, kažem, nestaje za nas i za buduće generacije, a ujedno i pisanom riječju, kao i slikom, pokušava da se čuva, kako pokušava za nas da se čuva to prošlo vrijeme zaborava, pokušava da ostavi trag ovog sadašnjeg vremena za generacije koje tek dolaze. Tako da na neki način on spaja i prošlost i budućnost upravo kroz ovu našu sadašnjost koja teče i mislimo da su njegova dijela upravo zbog toga i vrijedna, zato što prevazilaze i granice vremena, a to i nije čudo, uvijek kažu da su umjetnici korak ispred svoga vremena, a gospodin Reković to svakako jeste. Njegova dijela, kao i ova knjiga, o kojoj će kasnije više biti, o kojoj će autor više i govoriti, a i ja ću se jednim dijelom osvrnuti na odlomke iz ove knjige, iz recenzija. Ona ne predstavlja, zbog svega ovo što rekao, ne predstavlja samo kulturnu baštinu Crne Gore, Plavnog Gosinja i Propetija, nego jednostavno predstavlja i jedan lijep poklon za sve one koji hoće da upoznaju Crnu Goru, koji hoće da upoznaju Propetije, Plavi Gosinje. Znači, nije dovoljno samo vidjeti fotografije, prelepe pejzaže, panorame, pravi način da upoznate jedan grad, da upoznate i okolinu, državu, ljud i u stvari upoznati te ljude. Tako da je knjiga možda jedna lijepa i kulturna, ali i turistička razglednica koja u spoju sa likovnim stvaralaštvom predstavljena za okruženi opus preko koje svako ko želi da upozna Plav može da upozna preko ljudi koji žive u Plavoj Gosinji. O knjizi su u svojim recenzijama govorili i naši akademici Šejbo Rastoder i Faruk Bizarević. Ja ću samo dva kratka dijela pročitati iz njihovih recenzija koji govore o autoru i njegovom radu. Svoj osvrt akademik Šejbo Rastoder je naslovio pod naslovom u anegdotama sačuvana mudrost i duh plavskog gosinjskog naroda. Evo šta je gospodin Rastoder zapisao. Posvećeno zavičaju koju u sebi nose Plavljani Gosinjani je nesvakidašnja i neponovljiva. Bilo da se radi o društveno korisnom angažmanu iseljenika,
zametka ili lokal patriotizmu stvaralaca u raznim disciplinama. Iznova se postavlja pitanje, gdje su korijeni ove pojave? Mnogi će ga tražiti u prirodnim ljepotama ovog kraja i s pravom će primijetiti da na ovom svijetu ima mnogo ljepših, a posebno bogatijih krajeva. Ljepota je u doživljaju, a ona nije dovoljna za život. Zato se odavde odlazi, ali se i stalno vraća. Ili bolje rečeno, iz Plavsko-Vosinjske kotline možete otići kad poželite, ali ona iz vas nikad. Uz ljepotu po pravilu ide i sjećanje na nju, kao i potreba da se sačuva od zaborava. Sjećanje izvedeno iz iskustva može biti pouzdano onoliko koliko su pouzdani naratori, a njihovim krajevima nikad nije nedostajalo. Ako je naracija karakteristika stočarskih krajeva, a priča terapija za dokolicu, onda je Plavsko-Vosinjska kotlina koljetka naracije. I to one koja je po mnogo čemu originalna i neponovljiva. Okolni vrhovi planina obilježili su vidik, ali i duh ljudi ovoga kraja. Završen citat. U recenziji akademika Faruka Dizdarevića, koji je oslovljen, koji nosi naslov "Smijeh je jedna od najdragocenijih vrlina čovjekove duše". Gospodin Dizdarević je o knjizi napisao sljedeće: "Za opstajanje humora potrebna je snošljiva klima duha koja počiva na podlozi tolerantnosti. Takva je, na primjer, Plavsko-Vosinjska sredina. Ona je mnogolika kao što su mnogoliki i ljudi čije duhovnosti je poznati plavski kulturni poslenik Ibrahim Reković. S nadahnutom upornošću i strajnošću u prikupljanju građe sabrao i od njih sačinio jednu finu i zanimljivu knjigu u kojoj je 301 anegdota. Naslovio je sa Plavljani i Vosinjani anegdotama. Njegov zavičaj kao priređivača je u tome njegov značaj kao priređivača je u tome što se uopšte odlučio da napravi ovu bisernicu, a potom i u tome kako je sačinio. Anegdote su zabilježene Plavsko-Vosinjskim govorom. U priče se ulazi baš kako treba, lako i naglo. U njima skoro da nema riječi koje su suvišne. U njima nikad ne nedostaje neka neophodna riječ bez koje se ne može zamisliti umjetnički uspješna priča. I ono što je možda iz ove recenzije interesantno, a možda poruka, vjerovatno poruka svima nama, posebno mlađim generacijama, to je, izvršava time citat gospodina Dizdarevića, koji je rekao: "Bez obzira na poticanje vremena i smjenjivanje političkih i istorijskih događaja, anegdota se ne gasi, jer i savremeno doba postiče ljude, pa i Plavljane i Vosinjane, da šalom reaguju na svoju okolinu i šire. Garancija kontinuiteta Plavsko-Vosinjskoj anegdoti obezbeđuju mlade generacije stanovnika, kako u kraju, tako i u dijaspori." Ovo se nekako i poklapa sa jednom prezentacijom koju gospodin Reković napisao u svojoj knjizi, da je ovo posao za koji on smatra da nije završen, da je on uradio koliko može, a da budućim generacijama ostavlja da oni nastave tamo gdje je on stao. Prije nego što nam članovi kulturnog društva izvod Sena i Jermin pročitaju nekoliko anegdota iz knjige Ibrahima Rekovića, ja ću samo još pročitati kratku biografiju gospodina Rekovića. Ibrahim Reković rođen je 3. marta 1941. godine u Plavu. Osnovnu školu završio u Plavu. Srednju umjetničku učio u Herceg Novom i Peći. Višu pedagošku, likovni smjer završio u Prištini. Bio je u dva mandata i odbornik skupštine, poslanik skupštine Crne Gore. Aktivno se bavio političkim radom i obavljao najodgovornije funkcije u opštini Plava. Odlikovan je medaljom za vojničke ordeне i ordenom za zasluge za narod sa srebrnom zvezdom. U izdanju Almanaha, ediciji Baština, objavljene su mu knjige Plavsko-Vosinjski biseri, anegdote 2004. godine, Izgubljeni ambijent, Plavi Vosinje nekada, monografija, crteži 2008. godine. A u izdanju Instituta za crnogorski jezik i književnost, biblioteka Leksikov rječnik Plavsko-Vosinjskog govora 2013. godine. Sa nekoliko likovnih priloga i anegdota zastupljeni u udžbenicima
Mostovi, čitankama za orijentalne razrede bosanskog jezika i književnost na Kosovu. Autor je likovnog rješenja grb opštine Klav. Uradio je embleme i logo za hotel Plavsko jezero i Klav. Stranke nacionalne ravnopravnosti, turističku kulturnu manifestaciju Dali Borovnici, Bošničko društvo, Hladjani Gusinjana BH u Holandiji i drugom. I dalje se bavi prikupljanjem anegdota i starih plavsko-gusinskih riječi sa govorom. Likovne trilogije, riječi i anegdote objavljivao u listovima i časopisima i revijama, Izvor, Sandžak, Sandžačke novine, Plavsko-gusinski glas, Plavko-gusinski avaz, Glas Islama, Almanak, Pobjeda, Vijesti, Bošnjačke novine, Žurnal, Pan Bošnjak, Fokus, Forum Bošnjaka, Republika, Publika, Avija i drugi. Posjeduje bogatu fonoteku. Živi u Plavu gdje bojom, olovkom, tušom, stihom, riječima i fotoobjektivom nastoji do trgne od zaborava, preostali dio prošlosti, kao i da ostavi tragove o sadašnjosti. Bečreka, koji se vratio iz posidbe djevojke za rođaka, znatiženi ukućani su pitali: kakva bješe ta djevojka, Bećo? Bješe lijepa i dadoše li ju? Na što on odgovori: Mama, lijepa vrag bješ, a ne znam kome će izbiti oči. Nama ju, alhamdulillah, ne dadoš. Kada je jedno jutro Halit svojoj oboljeloj 80-godišnjoj majki donio vruće ćevape da pojede, ona mu je, blagosiljajući ga, rekla: za zdravlje ti bilo, sine, za te ćevape. Počešće mi se tupi za njih, no me nema ko poslušat. I dodade: briži moj, Haljko, ko će mi donosit, kad mi ti umreš? Čuo sam, Amire, da ti je majka slomila ruku. Žao mi ju što joj se to okrenulo po ko zna koji put. A da Bogu ti, kako je sad, ili bolje, kad joj je slomila? Našta mu Amir šipko smijući reći: ne vala, komšo, nije bolje ni malo. Da je bolje, kad se ruka slomi, svi bi ju glomili. Ima glavnu riječ naš časni gost, gospodin Igor Reković, i dobro nam došao. Ja odmah da kažem poslije riječi Edina, mojeg prethodnika, hvalimo je samo još ono slavo. Nakon toga, ova djeca su me povratila u život, da mislim još kao ona 80-godišnjica, starica koja ima 80 godina. No, tu sam blizu što se tiče toga. Evo, poštovani gosti, poštovani prijatelji, poštovani Plavljani Gusinjani i poštovani prijatelji mojih sugrađana. Akšam Harova, dobro večer i dobar večer. Sa velikim zadovoljstvom i ne manjom dozom straha sam prihvatio prijedlog rukovodstva Zavičarnog društva i lista Plavljana i Gusinjana u Sloveniji Izvor da ovo večer posvete mojem kulturnom i muzičkom stvaralaštvu sa posebnim osvrtom na knjigu Plavljani i Gusinjani u anegdotama. Ja se izvinjavam što sjedim, shvatili ste i moje godine, a i imao sam i prije godinu dana jedan dosta težak pad, što za moje godine i konstituciju nije malo lako. Što nije dobro i preporučljivo za ostalo. Nikome to ne bih poželio. Ja sam shvatio kao njihovo priznanje za ono čime se poodavno bavim i kao još jedan dokaz i potvrdu one narodne misli da više vide oni koji su malo dalje. Nadam se da mi nećete zamjeriti ako kažem da se večeras osjećam kao prvačić kojega majka, držeći za ruku, dovodi prvi dan u školu. Trema, strah i emocije su prisutne. Prvo, jer sam pred ovolikim brojem mojih uvaženih sugrađana, pred njihovim ekscelencijama koji su prisutne.
strah, kažem, i emocije su prisutne. Drugo, jer sam pred mojim sugrađanima, plašim se da nakon riječi organizatora ovoga skupa svojom pričom neću ispuniti njihovo očekivanje. I drugo, što sam nakon 50 godina ponovo u Kranju, u kojoj sam punih 18 mjeseci bio Titov vojnik, iza kojega me vežu lijepe uspomene na vojničke dane, drugove, starešine i još ponešto. Rukovodstvo Zavičajnog društva Pavljani Gusinjan u Sloveniji izvod 1995. godine je preko stranica istoimenog lista uputilo javni poziv za saradnju na oživljavanju naše kulturne, historijske, materijalne i duhovne prošlosti. Tada zapravo i počinje moja saradnja sa ovim vrijednim entuzijastima koji nisu žalili ni vrijeme, ni novac, ni druga odricanja da bi se list štampao i širom Europe i Amerike distribuirao. U tome su imali moralnu i materijalnu podršku od strane naših građana, više nevoljno nego voljno rastorenih po svijetu. Taj list im je bio skoro jedina veza sa Zavičajem, na čijim stranicama su mogli da pročitaju ponešto iz svoga Zavičaja, a što nije usput pretrpio cenzure od strane urednika javnih režimskih pisanih elektronskih glasila. To je i bio pravi razlog što se list Izvor rado čitao i sa nestrpljenjem očekivao. Njegova izdašnost se, kao i onome u Gusinju po kojem je i dobio ime, mijenjala, ali nikada nije i u nas Boga neće nikad prekapiti, odnosno presaknuti. Zahvaljujući tome što se svakim izlaskom novog broja pomenutog lista povećavao broj stranica na kojima su štampani moji prilozi, crteži, pavsko-gusinjske stare i skoro zaboravljene riječi, priče i anegdote, to me i postaklo da sve to sažmem i u vidu knjiga objavim. Tako su i nastale pavsko-gusinjski biseri 2004. godine sa 174 priče. Nakon toga Izgubljeni ambijent Plave Gusinja, nekada sa 56 crteža iz Plavog Gusinja i Murine. Nakon toga je rječnik Pavsko-Gusinjskog govora sa oko, odnosno i preko 5000 riječi, i evo sada i ovom knjigom Pavljani i Gusinjani u anegdotama sa 300 priča i anegdota. U tim knjigama svojevrsno isehari duhovne kulture naroda Plava i Gusinja je sačuvan duh vrijednosti koji svjedoči o njihovom pitisanju na ovome prostoru i vremenu. Sve je tu izvorno i odražava duh ovoga podneblja. Poštovani, više je obaveza prema vama nego potrebe nešto ću reći i o sebe. Kao i neki drugi kulturni stvaralci, ja sam se kasno počeo baviti, što bi ovi sada rekli, svojim poslom. Još jedan sam svjedok da čovjek, vjerovatno pritisnuti raznim društvenim i privatnim obavezama za sebe i porodicu, da sebi i porodici obezbijedi pristojnu egzistenciju, nema dovoljno vremena niti mogućnosti da se bavi naoko sporednim, a u suštini veoma bitnim pitanjima i poslovima. Onda kad čovjek bar donekle stvori uslove, pritisne ga starost, a sa njom i interesovanje za ono što je odlagao i što nije mogao da uradi. To su prvi simptomi starosti koje sam ja povodom osjetio, kada se čovjek češće okreće iza sebe, sa željom da što više prikupi i zabilježi onoga što je vrijedno, pored čega je, ne osvrćući se godinama prolazio uz izgovor ima vremena, zaboravljajući na onu narodnu da je smrt bliža nego jaka i zavrana. Tada možda ekonomski bezbrižniji i imućniji, ali ovaj vrijeme čini svoje. Pritiska na ruke, kičmu, noge i mozak, tako da je prinuđen da se utrkuje sa vremenom koje je vazda favorit, a mi koliko god nam se to činimo, mi smo outsideri. Ja sam ovim poslom na prikupljanju kulturnog stvaralaštva praktično počeo da se bavim nešto aktivnije na zalasku radnoga, a što ne reći i životnog vijeka. Tada sam stvorio takve uslove da mogu da se ozbiljno bavim onim zašto sam se školovao.
i školovanjem pripremao. Iako nikada nisam zaboravio na umjetnost, njom sam se bavio skoro uzred. Kada sam imao više mogućnosti da dobavim materijal potreban, imao sam sve manje vremena da se aktivno bavim crtanjem i slikanjem. To je i razlog što se pred mojim očima iščeze mnogo motiva, ambijenta kojega pamtim i kojega sam djelimično oživio na osnovu nekih mojih crteža iz đačkih dana osnovne, srednje i više škole, kao i razglednica i pružitelji izbijeljenih fotografija. Nažalost, puno je toga porušeno i otišlo u zaborav. Tako je i sa pričama i riječima. Prikupljanjem anegdota sam i naših starih riječi sa patsko-gusinskim govorom sam također počeo da se bavim dosta kasno. Osjetio sam da je taj prostor skoro netaknut od strane pozvanijih, stručnijih i plaćenih za taj posao. U ovoj sredini prebogatoj prirodnim ljepotama se na svakom koraku likovnim, književnim, muzičkim i drugim kulturnim stvaralcima pružuju sve mogućnosti da svoje sklonosti i osjećanja zavisno od ličnih afiniteta i zabilježe. Teško je ne primijetiti i uživati u ljepoti, ne čuti priču, pjesmu, riječi i ne diviti se snijegom pokrivenim i suncem obasjanim vrhovima visitora, profiljača i prokretija koji se kupaju i kao ogledalu blistaju u bistrim i oko pametnim vodama Plavskog, Hridskog i Vistorskog jezera i planinskih rijeka Mirne, Ljuče i Plahovitog Rima. Sklonost ka lijepom, realnom i prošlom čini me nešto drugo činimo od ostalih. To je meni Božji dar kojega sam učeći od vrsnih učitelja, nastavnika i profesora i upornim radom usavršavao. Nažalost, sve manje je pejzaža sa starim kućama, kulama, čardacima, kranovima, sokacima, sa nahernim tarabama, plotovima, avlijama, salašima, te i facama u čaršiji interesantnih i poznatih lica, koje su kod mene, kao i kod većine, onih koji nisu prirodno obdareni ili školovani to nadogradili, vodili osjećaj za lijepo i svoje i potrebu da to u skladu sa svojim sklonostima, mogućnostima i dostupnim i materijalom ovjekoveče. Ambijent za likovne stvaralce kao i ostali elementi mijenjaju se, a time i interesovanje za staro, kojeg je sve manje. Ne staje ga pred nama i toga se sjetimo kad je kasno. Puno je ljudi starih, bogatih iskustvom i interesantnih i sa istorijske i kulturološke strane preselilo na ahiret, a sa njima i znanja, iskustva i sjećanja na hićaje i života, riječi, način življenja itd. Imajući u vidu da sam se prilično kasno počeo aktivno baviti kulturnom djelatnošću i zadovoljan sam postignutim jer sam, čini mi se, u zadnjem momentu uspio da otrgnem u zaborava makar dio onoga što je bilo naše i karakteristično za identitetsku posebnost i prepoznatljivost naroda i područja. Da ostavim sadašnjim i budućim generacijama vrijedne tragove naše duhovne i materijalne baštine, koji će ih na najadekvatniji način crtežom, pričom, riječima, stihom i likom podsjećati i svjedočiti o našem, a time i mojem bitisanju na ovom prostoru i svijetu. Jedan od junaka nedavno promovisane knjige književnice Branke Bogavac kaže, citiram, pisac je svjedok čovječanstva, on ne može ni da spasi, ni da sudi, ali može da ostavi trag. Smatram da sam ovim knjigama, sa crtežima, pričama i riječima, kao dao određeni doprinos kulturi mojega zavičaja i da budućim generacijama, u skladu sa mojim pumnim fizičkim, materijalnim i drugim mogućnostima, ostavim vrijedne tragove i to mnogo više od većine, ali i mnogo manje od manjine. Da li i koliko, to će reći oni koji znaju. Izrečenoga do sada urađenoga, jasno se vidi da je polje mojeg interesovanja zavičajem, kojemu sam postao vjeran, čini mi se i od mene. On je za mene trajna i neiscrpna inspiracija iz kojega crpim sve što smatram da je vrijedno.
Tematski sam ostao u njemu, ali sam se trudio, a prema priči poznavaoca umjetnosti i književnosti i uspio da kvalitetno izađem iz njega. U njemu sam imao sve, prelijepe motive, riječi i govor, dogodovštine, interesantne likove i drugo. Za tim nisam trčao, samo mi se nudilo. Putovao sam dosta po svijetu i viđao mnogo bogatih sredina i čuvenih prirodnih ljepota. Ali, kako mi je svuda bilo lijepo, najlepše sam se osjećao kad sam se vraćao u mojem zavičaju Plavu. Nakon porodice, Plav sa jezerom je moje sve. Poštovani, nešto konkretno da kažem i o knjizi koja je predmet današnje promocije. Kada sam 2004. godine na promociji knjige Plavsko-Usinski biseri zamolio čitaoce i slušaoce da mi, ako se prisjete nekog bisera, ispričaju, nisam računao da će se moje očekivanje biti prevaziđeno. Slijedio sam misao mudraca Usame ibn Markiza, citiram, evo zanimljivih događaja, neki se dogodiše u mom prisustvu, a o nekima su mi pričali ljudi kojima vjerujem. Kraj citata. Ljudi su mi prilazili i govorili, citiram, stani Ibro Čeče da ti ispričam te uhićaju. Nemaju tvoju knjigu, a čini mi se da velja i da se, ako kad napišeš tu drugu, stavi. Ne, hel je dobra. Tako sam bez trčanja dobio materijal u vidu sirovine koju sam brusio i udjela knjigovom u dušu. Činjenica da je u prvoj, to je Plavsko-Usinskim biserima, bilo 184 priče, a da u ovoj sada ima 300, potvrđuje to da su moje očekivanja višestruko prevaziđena. To i dobronamjerne sugestije recenzenta Rahmeti Alije Džogovića je i razlog što se ova knjiga pojavljuje kao posebno, a ne kao dopunjeno izdanje prethodno dokumente. Prihvatio sam i njegov predlog da knjiga nosi naslov Plavljenih Usinjana u anegdotama, kao i da u njoj uvrstim neke legende vezane za ovo područje. Knjiga je pisana naškim plavsko-usinskim govorom. Pored anegdota, dogodovština i legendi, čitaoci će naići na mudre i etičke poruke ljudi koji su i u teškim vremenima, uslovima i situacijama znali da razumom, duhovitošću i strpljenjem nađu pravu mjeru i izlaz, čuvajući pri tome obraz i svoj i drugoga. Knjiga Plavljenih i Usinjana anegdotama, pored anegdota i legendi, je svojevrsna galerija likova koji su pomenuti, a time i sačuvana sjećanja na 282 imena lica iz ovoga kraja koja smo poznavali ili ih poznajemo. Tu je i preko 440 naših plavsko-usinskih riječi. Trudio sam se da oživim, produžim i sačuvam sjećanja i uspomene ne samo na riječi, jezik i dogodovštine, nego i na događaje i ljude, njihovu mudrost, duhovitost i etičnost, isporenu u datim vremenima i prilikama. To je zapravo prava knjiga razbibliga u kojoj će svako naći po nešto i o svakome pomalo. Podsjećam da su anegdote istinite, a njihovi akteri stvarni i da narodu imaju čvrsto utemeljenje. U njima nema ništa lično, sve je zajedničko, dobronamjerno, humano i etičko. To su prave odlike ljudi ovoga kraja koji vjekovima žive i bitišu na ovom prostoru. Ako neko i traži nešto lično, naći će ga jedino u mojem iskrenom nastojanju da zabilježim i otrgnem od zaborava, čuvajući za sljedeće generacije uspomene i sjećanja na ljude i događaje iz naše prošlosti i sadašnjosti i da istaknem njihove etičke i duhovne vrijednosti. I na kraju u godinama sam koje je teško brojiti, a još teže nositi. Kada se odlazak smatra normalnim, jer sam potrošio gotovinu i sada trošim veresiju. To je i razlog što ne mogu praviti dugoročne planove, ali iako se lampica već upalila, ja i dalje vozim na crveno. Što bi mi Plavljani rekli, ne predajem se prije Božje. Do sadašnje planove sam djelomično realizovao, nadam se uspješno. Povodavno radim na 2 projekta i to monografija likovnih umjetnika Plava, Usinja i Murine i moja životna priča. Znam da će se jednog dana moja životna priča biti završena, kada to samo on zna.
I na kraju, uz moju zahvalnost vama za ovoliku prisutnost, strpljenje i pažnju koju ste me slušali, želim da se najiskrenije zahvalim organizatorima promocije i svima vama koji ste mi učinili pravo zadovoljstvo što ste prisutni i što ste mi dali priliku da ovo pričam pred vama, moleći vas da ono, ako je dobro, to kažete drugima, a ako je loše, to kažete meni. Nadam se da mi nećete zamjeriti i da kažem da je ovo godina mojih nekoliko jubileja i to 75 godina života i nešto više. 55 godina kulturno-umjetničkog stvaralaštva. 50 godina braka sa jednom ženom. Deset godina penzionerskog staža i 20 godina, nadam se, uspješne saradnje sa Izvorom. Zar to nije vrijedno pomena i mojega ponosa? Još jednom hvala svima, hvala za vašu pozornost i za ovo što ste. Hvala gospodinu Ibrahimu Rekoviću, našemu književniku i umetniku. Hvala. A dragi naši gosti, gospodin Reković je za sobom donio i crteže sa motivima iz naših zavičaja koje će pokloniti svima koji bi to željeli. A sada se vraćamo opet na početak. Naš gospodin akademik Zubdija Hodžić obratio nam se sa par riječi. Istorija je naš zavičaj obogatila zanimljivim i značajnim događajima, koji neobičajnošću i dramatičnošću prevazilaze i najbujniju maštu, smještajući ga na vječitoj granici. Ukrštali su se putevi, civilizacije, vjere i narodi, prežimali uticaji, izgrađivana osobena životna filozofija. Svašta se preturavalo preko glave, ali se i ostajalo. Zato što je čovjek poštovao čovjeka, junak junaka. Nije bilo važno koliko ko živi, nego kako. Sve što je druge razdvajalo, ovdje je povezivalo. U sličnostima se nisu tražile razlike. U razlikama su se nalazile sličnosti. Tako je bilo, tako je sada i tako će ostati. A za zaključak programa će nam se predstaviti Hana Đešević, učenica glazbene škole i članica sekcije Kud Izvor sa simfonijama. A potom sve vas, dragi gosti, pozivamo u Donji Sprat, u restauraciju, gdje ćemo se poslužiti sa domaćim jelima, također iz naše Plavsko-Gustinske doline. Pripremile su ih naše domaćice, majke, sestre. Hvala im na dobrotama. Ne zaboravite i na crteže koje je gospodin Reković pripremio sa svima zainteresovanima.
Hvala i izvolite dole na pogostiteljstvo.